Yes, nongeye kubaha ikaze ku muyoboro wa P Mining TV, umuyoboro ubagezaho ikiganiro cya Pi Network. Bakunzi ba P Mining TV, aho muherereye hose ndabasuhuje. Bahaye ikaze rero mu makuru yo kuri uyu munsi, aho tugiye kuganira hamwe kuri update twahawe na Pi Network. Icyo usabwa nta kindi, kurikira amakuru witonze, ntiwihutishe kugira ngo nawe ubashe kumenya ibikubiye muri update. Yewe ugiye kubagezaho amakuru nk'uko bisanzwe ni Felix, channel yo ni P Mining TV. Bahaye ikaze. We mushyashya rero kuri uyu muyoboro, kandi subscribe kandi no kunzogera kugira ngo igihe cyose amakuru anyuze kuri P Mining TV nawe ajya kugeraho igihe. Nawe rero wamaze gukanda subscribe, washaringa, ukandika like, ukandika muri comment kugira ngo igihe cyose ugize ikibazo tujye tumenya yuko turi kumwe nawe. Yewe ugiye kubagezaho amakuru nk'uko bisanzwe ni Felix. Bahaye ikaze. Makuru yacu mu buryo burambuye turarebera hamwe ino update twahawe n'ikipe ya Pi Network. Batangiye batubwira ngo grace period finally deadline extension. Batangiye batubwira ngo iyi niyo grace period ya nyuma baduhaye. Batubwiye ngo complete KYC and mainnet migration. Mwuzuze neza ibijyanye na KYC ndetse no kwimukira umuyoboro wa migration. Twimure na Pi zacu tujye gukora migration. Aha rero ndatekereza ko abapayona mwese aha mumaze gusobanukirwa, usibye wenda abantu bashyashya, ariko abantu musanzwe mu mushinga amakuru ya KYC ndetse n'amakuru ya migration maze gusobanukirwa. Cyakora umuntu ufite ikibazo mushyashya akaba ari hano kuri uyu muyoboro wacu, agiye yandika muri comment tumufashe ko turahanga kugira ngo dufatanye. Yes, iyi update rero batubwiye yuko cyangwa iyi deadline baduhaye batubwiye ko iri burangire ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2025, ikaba iri burangire ku isaha ya 2:00 mpuzamahanga. Nkuko mubizi rero ubu hano mu Rwanda iwacu ndetse n'abandi tubuza amasaha ku isaha ya 4:00 niho birangiye. Ku isaha ya 2:00 z'amanywa. Okay, turakomeza rero tureba ngo ese Kowa team yanditse iki kuri iyi nkuru, ni iki yadutangarije. Batubwiye ngo Kowa team iri tangazo riduhaye ku itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri ku isaha ya 2:36 apremidi. Mwumva yuko bwari bwije kuba ntahise mbaha itangazo muri ihangana. Batangiye bavuga ngo KYC and mainnet migration deadline for the grace period has been extended one at least time to 8 AMD UTC on the March 14, 2025. Yes. Hano batubwiye ngo KYC, ibijyanye na KYC migration baduhaye deadline, indi grace period, ikindi gihe cyo kuba twabirangije. Iki gihe rero baduhaye ni ikihe, kirarangira ryari. Batubwiye yuko ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2025 ku isaha ya 2:00 mpuzamahanga UTC. Ibijyanye na migration, ibijyanye na KYC ku muntu wese utarabikora birabihagaze. Allowing additional time and opportunities after open network for real pioneers to verify their balance and migrated to the mainnet. This extension especially help pioneers who have recently returned and while to engage with the network now that open network is live.
unfolding P-Core objective of inclusivity and fairness. Submit your KYC application and complete your mainnet checklist by 8 AMD UTC on the March 14, 2025 years. To avoid any fair future, tap read more for additional detail. Aha ndumva yuko birumvikana. Aha rero ndabizi neza yuko abantu benshi cyane icyongereza ntabwo tugishoboye, ntabwo tucyumva kuko turi abanyarwanda rwose. Twisanze turi mu Rwanda ruvuga ururimi rw'ikinyarwanda. Aha rero namwe sinabibagiwe, nagerageje uko nshoboye aya makuru nyagarura mu rurimi abanyarwanda twese twumva. Reka dutegereze gato rero tuyashyire muri translator twumve icyo aya makuru batubwiye. Amakuru yacu rero batangiye batubwira ngo mu rurimi rw'ikinyarwanda iravuga ngo iyi ni inkuru yatangajwe na P-Core team ku itariki 28 Gashyantare ivuga ko igihe ntarengwa cyo kurangiza KYC no kwimukira no kwimura payi kuri mainnet cyongerewe bwa nyuma. Cyongerewe bwa nyuma rwose. Itariki nshyashya ntarengwa ni isaha ya 2 za mu gitondo UCT ku isaha mpuzamahanga, ikaba iri kuwa 14 Werurwe umwaka w'2025. Iyi ni nyongera igenewe by'umwihariko abari barasubiye inyuma ariko bashaka kongera gukorana n'urubuga rwa Pi Network nyuma y'ifatwa ryemewe rya Open Network. Murabizi yuko hari abantu bagiye mu mushinga babona bitinze, babona Open Mainnet itinze bakivumbura bakava mu mushinga bakabivamo, ariko aho baboneye yuko Open Mainnet ibaye, Open Network ifunguriye ku mugaragaro, arongera bagaruka ku mining. Aba rero iyi deadline nibo yaziye, nibije gufasha kugira ngo nibura muri iyi minsi 14 nabo babe barangije gukemura ibibazo bya KYC ndetse n'ibibazo bya migration. Kubera ko Open Network imaze kuba nyaburanga, iyi nyongera igamije guha amahirwe buri wese hubahirizwa itegeko nyamukuru rya Pi Network. Murabizi yuko hari amategeko, hari ibisabwa kugira ngo umupayona wese abashe kuba muri mushinga wa Pi Network. Ibyo rero nubwo bakomeje kuduha iriya deadline, badusaba kubahiriza itegeko rya Pi Network. Bakomeje batubwira ngo abakoresha basabwa, ibyo abakoresha basabwa cyangwa abapayona ibyo basabwa: kurangiza KYC, kwemeza imyirondoro yabo, gusohoza ibisabwa byose kuri mainnet checklist bitarenze kuri iyi tariki kugira ngo batazabura amahirwe yo kwimura payi zabo. Kugira ngo umenye ibisobanuro birambuye, urakanda hariya hejuru kuri more read, hariya handitse read more. Yes, aha rero bapayoners, murumva yuko n'andi mahirwe twagarutse muri uyu mushinga wacu kugira ngo tubashe gufatanya. Nawe wari waragiye ukaba wagarutse. Twese abenshi cyane turahamya yuko abamaze kubona yuko Open Mainnet ibaye, abenshi baragarutse. Nawe ushobora kuba wari waravuyemo ukaba waragarutse, ariko kakanya ukabimo wumva aya makuru. Niba ugarutse rero ukaba ushaka gufata umwanzuro, kora neza. Ndabashimiye rero, ndabashimiye mwebwe muba mwakomeje kubana n'uyu muyoboro ubagezaho kino kiganiro, mbabwira ngo dukomeze dufatanye kandi tugere ku ntego yacu
iyi minsi 14 baduhaye ntizaduhombere. Bye bye.